Kadin Dayal Upadhe Community College Wahiajer hag khat artrik jelio. Kalapan long kajingalang sam syrnot shabaro ki samla ki bala pendap ya kajingsha hikai welding and metal fabrication techniques kabane nyaw singilenter. Ya ki syrnot la sam da ukongsan ba BS Walang, Superintendent Engineer Giant Hills Distribution Circle MEPDCL Juwai. Ha kajingadon lang Professor SR Joshi, Department of Biotechnology and Bioinformatics Nehushlo, but Professor Barim ka DDUCC H Lamin. U kongsan ba BS Walang ha ka jingkren ula penpau ya ka jingdon kam banyo ikisap ba kongsan na benta ka kam welding but ula pensturu ikisamla banyale penlong pyntbit yalade namar ka kam welding ka de ka kam ka ba ajing man to shibun na ka benta ka jingroy jing par shimen shu ula pensturu ikisamla banyeng halaki jongki kijan but ban khenkor ya ka sap ba jing tibit jongki but ban yaine ling ba ka jing trishitam Kiwaipat kibladan lang kilong ulatu nartiang, branch manager, MCAB, tenat umulong, sanwat ki lalu wahishnong Wahiajer, but lovely shila dekotšnong Wahiajer. Ya kajingalang lapenya da Walnish Rambai, program coordinator. Kelatan kajing terwah nak kedeka college dan tak kajing kongkam yang apa supply. But the observation kelawan, but la study, la survey, la schneid estimate, la that approve the estimate. But root la pa ya terkabil pakai estimate. Show principal, juga Dindayal Upadhyaya Community College and Skill Development Center. Kapal perkan, anda ya OHT request. Anda dapat di bak first burn sumber. Kendek, bak first burn sumber di kedung jangan. Tapi tapi kurang jadi bak first burn di Jakarta. Dah kajuk family. Then the next thing apa sih jadi? Ngali kedung bak sumber, ini undang. Dan tadi lok berkiau bak first burn, ngali kedung, ngali. Iklim dulu. Hadir wilayah keren bahar. Kalau ada ruka, kadang kau ka belawan apa power department. Berpanji syailan yang menyerap yang kena ke sekolah. Pi ajar saya sebentar, kita nak ke scheme. Revamp distribution sector scheme. Kepala ikan loss reduction. Ini nilai dalam teknologi infrastruktur berlalu berpengaruh. Hati silap kopi Wahiajer untuk. Nampak ada skala reduction revamp distribution sector scheme. Kata kita nampak identify konsul. Terkeslong di mal dulu. Lawan survey. Dan kum kadang guidelines government of India. Bakum kita loss reduction kamla ban kita kum yang kena college. Umlah. Jadi tang tak keslong tahu. Ada iye dan cikauye parat cikauye ni air infrastructure kena mengelak banai ya kan water supply. Dan yang kata ni dah paham apa department. Kalau orang yang disebut dah paham follow up nak bagi. Kenapa government dalam bentuk yo fund? Kenapa dalam bentuk meet expedition nak mentabrak yo water supply? Aku nak cakap, jumlah orang jauh program koordinator, kenapa itu masalah tolak kampanye, kos menai power supply ini cakap. Jadi kita tahu, nak kalian cumi lagi, kalau ya principal, nak kalian juga have done everything. Clarification by government of Meghalaya kelapan, dilapang, betul lapor power department dasin. Kalau orang yang principal saya telah pada appeal chief minister, awal pun mengakuinya ke chief minister untuk government kerana yang kita di government department ke library apa jual dan sio temporary kita sio buat transfer ke bank bisa ke state government. Dia ada community bandangnya syakmat
Kini kedua ini minister person, makin muat pilar kini penjawatan. Nama kalian jomi, department tu jomi kalau once that fund is available, ini lah benda kita akan report sebenarnya. We have all the resources, all the technical. The cost factors there. Bagaimana mencutang ke skim jadi beri bentuk besar di mana lagi. Namun diberi bentuk besar di Wahiajer baru bentuk dah yang mana kisah sini tamlah kan. Baru dia tak sah. Dia kata, nak kalian cumi, nak beli ya baru ikam. Nam kita ke penyo warna supply ke cakap. Kerana apa? Nothing is possible. Mau gado bomla. Nama lagi kami sen tapi syakri. Jauh coordinator jani principal apa kal guidance jauh malamen try kat ni la bandel fun tapi grow kita isan tolak nak try dulu ni tapi ni tiba ni dia kira ba aku dah tiba kita tak fun kalau available personally and share initiatives ba benda ke campus early as possible. Publish pun nampak ada kebor yang buat ai na. Abang ngau ini pano ini subject. Tapi dia pakai welding and metal fabrication techniques. I publish pun you mo. Jadi ni resource person atau iaki kita sih belakang. I have first hand information. Training program yang ini nak sama dengan dari kebor. Baku juru khantam. Lada organize program di prepare. Lada filmkan lagi ikut samla. Betul kancing ham banwan. Kini kancing organize di program kalau lenoi. Lagi tu ini ngajak boleh engineering apa Muzaffarpur Institute Technology Muzaffarpur. Tinggi dah ke workshop. Let's say coordinator, kita do workshop. But first hand training ni lah yo, hati workshop tu journey. Kehadiran kumta anda kuliah. Jadi tu kesimpulan dengan apa dengan apa syakar computer technology, posisi computer firm. Dia kuliah as electrical engineer, try kam pakai firm mengenai komputer. Kalau try hentak abun sel. Dah kau kesian. Kadang kabar lain kamu buat misi MSB tu buat. Ngam dan cikmu yang men report misi. Kau kalau ini long very simple saja itu juga kan. Dong boleh pilih engineering. Nama di polok juga kena yang boleh lah. Nanti apa pengaduan pre apa MSB. Jadi bulan persumpahan Mei ikut pelan kulit apa kreatif dari department mana kami. Tiba persumpahan Mei, macam kau, macam rekod yang kerja, mengasih oleh kamu, kasih join. Kau berpada apa? Anda lagi kita berkam, milik dari side person. Dari side person ada di past station, kumbayar lima management di past station, kumbayar di Jakarta, nak kau mungkin boarding light. Nilalek board sampai nilalek bantang sapon nilalek sapon leska kapor dan stang bangti ya kadang stang civil walk dan sudah bu foundation stone yang itu kadang juga wah itu jikin jodoh dan ada apa yang kena keluar ngapai kena post station dan orang kena di Jakarta banyak wah apa menteri dan dalam posting ayo apa itu ini. Anda apa yang kita? Apa post station? Dan di batai kebahaya, dan di petstop kebahaya, dan di mesin kebahaya. Jadi problem pada kita post station tu lama. Jadi post station, dan breakdown. Tang satu punai kita mesin, lah kerja blades, jodoh terbaik. Untuk kita boleh. Dengan dia yang ini kata benda naik, dia nak stop dok, dia biasa, dia repair. Kata ke first hand experience cuma, hado Pak Menteri yang kata apa station hadus tu. Jadi lalu resident engineer juga kena pulang.
230 megawatt power station. Teka itakam kaba Meghalaya Bahalika. Once you start doing the work and you create and leave behind an image, something like this, people are going to look for you. And big things would come slowly. Always start with a small one. So don't say that this is a small gate, I'm not going to work for it. It's half-day work. Take it up. Once you leave the image and impression behind, people are going to be looking after you. Look for you, and then you look after yourself, because you're going to be making a career out of it. That's my appeal as a teacher here. I believe, looking at the gate, it's so professionally done. You are so very well trained, and I will not take much of your time. And also take this opportunity to ask for forgiveness from our chief guest and Professor Lenny, because sir, I have to go for the interview and the candidates are waiting in Central Agriculture University at 2 o'clock. The registrar just called me. So I'll take leave of you, which is of course not very well, becoming of a person leaving you in between. But that I thought I'll be able to reach it. My calculation is just gone. You are selected. That of exceptional. Kibut kiway kibakwa manong balong tienre, kib kita apply kib bun kita. No, dari kita berempat. Congratulations, yang program kebetulan stay euro, berlaku di advice, di bandar kam jauh, balai naik, bandar naik, kita kapor dan selam. Jadi osno di keren di orang bapa. Kaya kapag yang ne, kapag nakuha, osno di kalau tangkan ne. Kejiyo ini juga, berkejingsian juga. Bat kapag lah orang makan saja susu kan kapor. Ba nimnang benda ini pun lagi dua kata yang untuk renjungi kinsulong desperate. Kamu terkejut pada. Betul jengkerman. Mana ini jengkerman? Kadau kalau pagi ini balik school, don pasang tu bukla balik beliau yang tak kawat kalau job. Bathabang ada pula beliau yang tak kawat kalau job, nila supek serum senang kereta kamsa, awat ke beliau, kaya kebanjir. Yang samla tu. Kaya kebanjir. Balik kerong milaran, balik tu isyakin. Tinggal ayu, nilai no. Kereta harus siya. Mana kesini ke kiu, kan mau nafsu ekspor kan mau kan kiu be. Tapi poi siya kata keren kebagi saya keren, lagi berbuku. Kesyong rugi, laku kelakon harap ini. Kehalau kena kejengyo ni joma, berkejeng siang ke joma, berkejeng kuat ke joma, berkejeng anut ke joma, berke-experience ke joma. Ngasih ni kerai bami day banle, na kebenca kalawai jom kikun kikti jomi, kamtam kikun samla, keberang biang kerta, keberang biang kebor, keberang biang kejemut berkat. Bagi dia banle yang kini kesem jongki, yang kesem bakal jongki, bagi yang kerja diberi jongki. Kata tu aku pun boleh. Ngada mana yang kerja jenjang, kuah udah jenjang jongki. Ngada jenjang berdojian, kuah ujian lagi. Depan mana ini program kowi hatin kowi, hakuah uyo, tingkai ini kontrol jongki. Lalu langkai ini program kami ini meliwat ini sar ini kami chat jalan ini chat luar ini risnya peluang macam kami. Tiap program kita tadi, dengan kaki itu jacks of all trades, master of none. Kamu ni mana bre? Itu ini betul. Kini bagi peti kelong tangki nong muna tangkai kenuksa kejing penting kejing penping bat kejing penhe pentrau kesyong ki kepor kedai jong
Kamera ke jompi minta tolong ba ublei ba ai ke talen. Hapo cita yo. Kelala tradisional ke klub sebelum dor kebakin untuk siam jinjar benda kemamang tu nang benda kenal. Nang ayam benda ayo I mau bersih utai di benda syatnya benda ayo kita program. Pecete berbu yang stau na long kacau pe kekian anda pada Tikini program जो भी करें रहे हो ना देखते कैसे जो नहीं कलामरों की काम बोले भी कताई कस्तान को सुप्रिय काई pada awal kam wah roh ini kena dia ini pun begini kan jangan ini dua behind the scene mau kita mereka congratulations mau ni hantiak sihir mau kan kita nanti ada mister